Абдикерим Муратов, чабалекейлер, кайры кайткыла. Аңгеме. Кемпір бүгін күндөгіден да ерте тұрды. Таң сүріліп чығыршақ жарығын батышқа қарай қуып баратыптыр, ал намазына жығылып атып қоқысынан естеп қалды. Былтыр ушындай саратанда ороза болбоду беле. Быйыл 10 күн алдыға жылса орозонун уағы келіп қалдыға. Ойлап, қачан айт, қачан арапа екенін, орозо қачан башталып, құрбан айт қачан өтөрүн естей албай қойды. Жаңыларға оқшау есепті білсе қана, балдардан сұраса екен, алар қайдан біле қойсын. Айт арапада өлгендерге бағыштап, чалына атап, Құран оқып бата қылбаса олауы. Қарбағы бата тілеп жақындарына келіп тұрат дейді. Ошалар бағын сумсайтқандан көрі өлген артық емес пе? Құранды кім оқиды? Еркек жоқсынып, өзі оқиды. Өткенде небересін айтса, Құран оқы десе, Құранды білбейміне? Ондан көре мектепті жаттаған ырым бар еле, ошандан айтып бата қыла берелі? Дебеді бе? Чынақ бола. 37-ге кіріп қалды, жаштығы қалбады. Құранды оқышты үйреніп албай, қоқыс төрінен көрі жақын тұрады. Жарық дүйнені таштап кетіп есе, Құран білбей тілем деп тұрып береуі. Кем білет, бұл балаға ішеніп та болбай қалды. Же атасына хапа өліп қалды. Хемне қылсаң өзің біл деп телеграм ұрабы. Қызық бала шықты. Жаңы көрінгенде айылда азырқыда емес, жаш балдар жоқ. Барының сүйгенші келе. Анда кемпірдің де жаш чағы. Қолдан қолға алып, жерге қойбай көтерішерлі. Атын еркелетіп, қозу ай деп өзі қойған. Жақшы көрші. Азыр деле жақшы көрет қой. Көрерін көрет дече, ошон үшін келбеді бе. Баласын бағышайын, екөні қаран болып түйшігін жеңілдетейін деп, қарықанда тамырынан ажыраған дарақтай болғанына қарабай, барына қайыл болу отырбай ба. Көрсе, қозуай өзгеріп кетіптір. Таза өзгеріптір. Башқача шығып қаптыр. Кем білет, балкем кемпір түшінбей жатқандыр. Заман өзі үшінті өзгертіп отқандыр. Ханан ошентіп, өткен бір жыл ушу қозуай небересі айылға барыптыр. Өзі шаарда сот. Ошондону бары таныйт. Айылда бары сыйлашат. Биздин уул деп мактанып калышат. Булар барганда келим кетим көбөйүп, көбү үйүнө чакырышып, 1-2 жума турушат да кайра жөнөп калышат. Ошондо өлгөн жерлер бар, бата кылып кел деп калды атасы. Козубай унчукпады. Чыга берди. Ай, кайда барасың? Батага бар. Атасы кайра ачууланды. Ачуусу жаман, худ деле атасындай, раматылык абышкасы да ошондой эле. Ме, мынауны кий. Жылаң баш кетип аткан баласына башындагы калпагын сунду. Кеткен, башын жерге салып чыгып кеткен. Кийин айтышты, Өмүрбек чалдыкына бата кылганы барыптыр. Барса балдары жок, кемпир эле бар экен. Ал киши адатынча жадырап тосуп алып, карындагы майын бузуп, короосундагы өргүнөн күйүп келип, Куран окуйт го, эркек эмеспи деп турса, кайдагы көңүл айтуу, кайдагы Куран, эч нерсе укпагандай билбегендей, кичинекей чагында эчең кирген, ашаарга кеткени бир жолуда башпак эле күйдөн бир пиала чай ууртап басып кетиптир. Деги балдар кантип бардадай. Чөбүрөсүнө кулукулабатты үйрөтүп койсом деп атты эле. Зирек бала үйрөнүп алат эле. Окусунан кемпир намазынын сөзүн адашып алды. Кай жерге келгенин таппай калды. Кайра башынан баштады. Кайра дагы адашып кетти. Кызык. Неге адашат? Чалынын арбагы келип турат бекен. Эки жагын каранды, эч ким жок. Кайра баштады. Дагы адашты. Дагы баштады. Эми эле баштаганда кайдан жайдан экени белгисиз көз алдына айылдагы эски тамы тартыла калды. Тамдын үстүнө чыгып алган эчкилерди, кулпун сууру ыргытып, ичине кирип арак ичип аткан мастарды элестетти. Абышкасы тамды айлана карап, кемпирин таппай жүргөнсүйт. Анан кокусунан эле кеткиси келди. Кетип калсам эмне болот деп ойлоду. Чөбүрөсүнө кыйын көнүп калды. Башкаларга баары бир. Чын эле кетип калса экен. Ошентсе экен. Анан ошол ойго токтоду. Кантип кетет? Акчаны кантет? Самолетко кайдан түшөт? Андан ары кантет? Качып кетеби? Кыйын экен. Кайра айнады. Намазын баштап кирди. Анан кокусунан чабылекелердин үнү угулгансыда. Кемпир шарт бурулуп үн чыккан жакты карады.
Жок, балкондо көрүнбөйт. Бузулган уясынын орду турат. Жайнамазын бүктөп балконго чыкты. Көрүнбөйт. Жөн гана элестеди окшойт. Кайда кетишти экен? Эмнеге кетишти экен? Ар бир адамдын өзүнүн чабалекеи болот дейт. Кандай болсо булардын чабалекелери. Шаарга кемпир эрте жазда келди. Өзүнүн келине ушул Козубайдын апасы жөнөттү. Барып Козубайларга тамак аш кылышып бериң, Айбекке аралашың деп кулак мээсин койбой айта берди. Кемпири укпамыш болуп тим койду. Дагы эле айта берди, кайра кайтылап айта берди. Жадатты. Барбайм дейди албады. Башынан кемпир андайды каалабайт. Акыры унчукпай жүрө берди. Келинине мени оор көрүп калдыңбы дегиси келди. Караганда шаарга барып өлөйүнбү деп айтайын деди. Анан кайра айнады. Койчу, көңүлүнө кетип калбасын. Энем ушун теле деп эстеп жүрбөсүн деп тим болду. Кемпир келгенден бир жума өтпөй чабалекелер келишти. Алар ачык турган терезеден адегенде төз эле үйгө кирип алышты. Айбек жертеп кыйкырып, кичинекей колдору менен кармашка далаалат кылып артынан айланып тегеренип чуркап жүрдү. Кемпир болсо эмне кылар айласын билбей, "Ой, жаныбарым" деп берер оокатын издеп жалынып жалбарып атты. Сырттан кемпирдин небере келине Гуля кирип келди да, жылтырак жыга чемеректер, толтура килемдер, айне кидиштер жайнаган бөлмөнүн ичинде жан элекетке түшүп, уя салар жер издеп жүргөн чабалекелерди көрүп, ушулар эле жетпей атты эле, кайдан келди, чыгаргыла" деп эки колун көккө шилеп айдап калды. "Меники тийбегиле, мам, тийбе" деп кичинекей бала апасынын алдын туруп, тизесине жабышып жүргөнүнө карабай, бирде эки колу менен санын чапкылап, бирде алакандарын ургулап, Гуля аларды кууп жүрдү. Чабалекелер уя салар бурч издеп 2-3 айланышты да, тегил келиндин коркунучтуу сүрүнөн айбыгып, кайра чырылыйт деп коштошконсуп чыгып кетишти. Кемпир коркту. Ошол бойдон келбей коёр бекен деп коркту. Келини кууп жатканда, "Тим койчу, ушулар жамандык кылмак беле. Биз менен чогуу жашай берсинчи" деп айткысы келди. Айтайын эле деп 2-3 жолу чыгынып көрдү. Айта албады. "Ишиңиз эмне? Сиздин үйүңүз беле" деп коёрунан коркту. Антсе эмне дейт? Туура да. Өзүнүн үйү болбогондон кийин кемпир билип аткан. Бул үйгө алар өтө кыйналып жетишкен. Көп жыл үчүрөдөн үчүрөгө көчүп конуп жүрүшкөн. Бул үйдүн ээси эми ушуларда. Чабалекелер кетип калышты. Кемпир менен чөбүрөсү балконго чыкты. Чабалекелер алыста тарың асып кетип атыптыр. Булардын аты эмне? Улутунуп, капа болуп турган Айбек чоң энесине суроолуу тигилди. Чабалекей. Айбек энесинин айтканын бир кайталап алды да, "Булардын картинкасын бизде садикте Ласточка дейт" деп койду. Ошол түнү кемпир Айбекке чабалекей жөнүндө жумук айтып берген. Аны өзү качан, кимден укканын билбейт. Эс тарткандан эле ошо жумук менен жашап келатат. Анча-мынча бирөөлөргө айткан болуп коет. Анын жылда биринчи чабалекейлери көргөндө кайра оюна келет. Илгери деп башталчу ал жумук. Жер жаңы каймактап, адам ата менен обо энеден башка жер үстүндө эки аяктуу эч нерсе жокто. Адам тукумун улаш үчүн аларга көп нерселер керек болуптур. Ошолордун бири от экен. Ошондо адам атанын жакын досу чабалекей жарыктык пайда болуптур да, от издеп чыгыптыр. Көп күн, көп түн жүрүптүр. Деңиздерден, токойлордон, мухиттерден, муздардан өтүптүр. Бир жерден алоолонгон чоң өрттү көрүптүр. Жапайы өрт жанына жакын баргандарды куйкалап, телин соймоңдотуп, жалынын пайдасыз көккө бүркүп, жаркырап күйүп жатыптыр. Өрттүн ээси 40 кулачтуу, 7 баштуу ажыдаар экен. Жылтылдаган сыйдам денесин отко кактап, оозунан жалын бүркүп отту айлана соймоңдоп, бирде өрткө кире калып, чызылдатып майын эритип ысыкка жырга оонолактап, кайра чынар терекке чыгып, туш-тушка көз салып, отун кызганып, кароолдук кылып жүрүптүр. Ажыдаардын көзү ызгып кеткенде, чынар теректе жашырынып турган чабалекей отко боюн таштап, оозуна толтура кыпкызыл чок салып, адам досуна жөнөйт.
Ошондо ажыдары огонуп кетип, чабылекейди билип, жер силкинтип, туш-тушту чапкылап, чынар теректи төбө менен жулуп ыргытып, оозунан от бүркүп, узун куйругу менен учуп бараткан чабылекейди чаптыр. Байкуш чабылекейге ажыдардын куйругу тийип, көчүгүнө чейинки арткы канатын экиге бөлүп таштаптыр. Ошондон чабылекейдин куйругу эки ача болуп, чок салып келген оозу күйүп, чоктой кызыл өң алыптыр. Кантсе да ал адам атага от алып келип, биздин тукумубуз ошол чабылекейдин отуна тамак бышырып, жылынып өзүнүн тилегинде пайдаланып калыптыр. Кемпир ушул жомокту айтып берди. Айбек түшүнбөгөн жерлерин кайра сурап, кээ бир сөзүн билбей калып атты. Орусча айт деди эле. Энеси да ал тилди кайдан билсин? Иши кылып экөө ушинтип түшүнүштү окшойт. Экөө тең көпкө тунчурашып ойлоп жатышты. Жылдыздар көбөйүп, аларды аралап сулуу ай сүзүп баратыптыр. Ай жаңы гана тууптур, иймейип бели кичинекей, аппак. Бир кертим мырза чөлдүн коонундай, кең асмандын ээсиндей акырын каалгыйт. Айдан аман кыл, жылдан эсен кыл Кудай. Кемпир оң жан баштап өзүнчө күңгүрөнүп койду. Кызык. Кала менен айылдын көп жерлери окшобосо да, мына ушул асманы окшош. Жылдыздары окшош, айы окшош. Саманчы жолу, үркөр, жетиген, алтын казык, кутпа, чолпон тараза жылдыз. Баары өз ордунда. Бир гана бир убакта чөбүрөсү дагы келеби? Деди. Эмне? Чабылекейлер. Билбейм, келер. Отун алып келбесе да өздөрү келсин, сен айт бабушка. Айланай несиңден. Кемпир аны ойго чөмүлттү. Булардын тамына жыл сайын чабылекейлер келчү. Жыл сайын булардын чабылекейлери биринчи келип, уя салып кирчү. Кемпир сүт илчү илмектин үстүнө уясын таштайт эле, абышкасы уянын астына тактай кагып коет, анан тамын бүткөрүп, оозоруна кичинекей тоголок ылай ташып келип, аны кынаптап, бир жерден коюп олтуруп бүткөрүшчү да, жай ортолоп калганда балдарын учуруп кетчү. Бирок дайыма алардын уясын чымчыктар тартып алчу. Абышкасы чымчыктарды таш менен уруп, уяны көрүп отурчу. Антсе да баары бир чабылекейлер тамын алдырып коер эле да, анан бир нече күн бир бурчка кысылып чурулдап уктачу. Күндүз жаңы үй куруп киришчү. Кышта чабылекейлер кеткенден кийин кардын сарккан суу уяга кирип жибитип, анан бир күн талп этип бузулуп түшчү. Ошондо кемпир менен чал кейишип, бир нерседен өксүп калгандай элге окшоп тамын оңдобоконуна өкүнүп калышчу. Баары бир там ташын жаңыртпады. Ушул тамда өсүп өндүк, ушунда өлөбүз, деп калчу абышкасы. Жаңы үй салгандардын айрымдары көпкө чейин үйүнө чабылекейлерди жолотпой куупта жүрүштү. Кийинки жылы дале баарда булардын ошол жаман тамына ошол чабылекейлер издеп келип, ошол жерден табышчу. Ал жылы деле алар уясын тарттырып, дале ошол көрүнүш кайталана берчү. Эртеси кайра булардын 7-чи кабаттагы үйүнүн балконуна келип, чабылекейлер айланып учушту. Кемпир ойгонуп кетти. Ар бир үйдөн, ар бир адамдын чабылекейи болот деп калышчу. Алар жазда келгенде издеп жүрүп өз адамын, өз үйүн таап, уясын ошондо гана салат экен дешчү. Балким чындыр. Баягында маркум абышкасы өлгөндө чабылекейлер жай ортосунда эле өлүк чыккандан кийин кетип калышкан. Кийинки жылы келбей коер бекен дедиле. Кечигип болсо да келишти. Негедир ошол жылы балапан басып бала учуруп чыгарышпады. Чын эле ошол чабылекейлер өзүнүн небереси Козубайдын, чөбүрөсү Айбектин, келини Гулянын энчиликтүү, ушуларга демөөр туткан канаттуулар болду экен. Неге калаанын көп кабат үйлөрүнүн бирине да келбей, дал ушулардын балконун тандашты экен? Балким чын эле ушундай болуп жүрбөсүн? Анда алар кантип кемпирди таап келишти болду экен? Баягында самолетту келатканда көргөн чоң кыштактарды. Башы тоодон башталып, учу түгөнбөгөн узун аңыздарды, дарыяларды, жарында бараткан киши көрсөткөн Арслан Бабатанын токоюн, анан самолеттун бооруна тиейин деп асманга өсүп келаткан аскаларды, суу камаган көк көлдү басып өтүп бул жакка кантип келди экен? Балким чын эле ошондой болгондур. Чын эле кемпирди издеп келгендир.
Büjüңdөгөн bükür kempirde kantip izdешти boldu eken. Towa. Hayran taң kala turgan işleri köp. Uşul okşoş üýlerden ele özüňdün üýüňde taba alбай kança kıynalasың. Ha bular bolsa. Bir jolu kempir taza adaşpady. Oşonda geline jumuşka jetip jatyp, "Men bugün keç kaytam. Aybekti bakçadan alıp koyuңuz," dep dayındap ketdi. Kempir jokday albady. Öýde taap kele albaýym debedi. Göndü. Aybeklerдің bakçasına barıp otura berdi. Argin balasın jetilep ketet. Aybek dayı jok. Ana gütöt jok, mına gütöt jok. Süleşeýin dese bütüle oruslar eken. Bir wak bir kırgız gelin gelip kaldı. "Emne oturasy çeňe?" "Ne üreme geldim ele?" Anan al gelin içkeri yerçitip kirip bir orus ayaldy görsetdi. Al uğruk kırmagansıp, kempirdi köpkö tiktep turdu da telefonu menen büröge süleşip kaldı. Süleşip atkany gelinni gül ekenen kempir boğulguladı. Anan jankısın kempirge karmata koydu. Kişilerge okşap kulağına tossa gelini sülep girdi. "Ene, Aybekçikti sizge berüge işenbey yatışıptır. Men ayttım, beri vergile dep. Alıp ketiňiz. Jyly kiygiziňiz, tezirek ketiňizdir. Anan üýge barıp jumurtka kurup beriňiz. İçinen üýde bekitip oturuňuzlar. Kozbaýga da meni keç kelet dep aýtyp koýgula," dedi da süýlebey kaldy. Anan kempir tiginisin orus ayalga berdi. Aybekti alıp köçüge çykdy. Gül aýtpasa dele oşunday kılat da. Gelin ta kızık. Giyinpey turgansıp, köçüde oynap jürüp ala turgansıp, tamaksız kaltırganga okşap, "Jyly giyintiňiz, tezirek ketiňizler, jumurtka kurup beriňiz" diýdi. Aybek'e ketip atyp ele kempir adaşkansıp kaldı. Paamy jetpey kaldı. Kaýsy üý ekenin bile alбай bojamoldap kete berdi. "Uşu olsa gerek ele" dedi. Buruldu, aldyna bardy. Okşabady, ötüp ketdi. Kийinki üýdün birinçi eşigine bardy. "Uşul okşaýt. Bul emes," dedi çöwresi. "Uşul, tez bas," dedi kempir. "Bul emes." Bala da aýtkandan gaýtpady. Kempir liftinin gürüldegeninden korkut. Tepkiş menen çıga berdi. Kaýsy kabatda ekenen ajrata alбай kaldı. Töөнүн közünde kiçine karay turgan aýnegi var, eşik barynda ele bar. Oşondan karaşat. Kalabakan kişi bolsa açpay koýuşat eken. Bayagıda bir-eki jolu Gula oşentken. Açpay koýgan. Eşiktin aldında jatkan pol sürgüç çüpürekten tanımak. Ötkünde Gula kempirden katıp jürgen eski mamazi köýnegini salıp koýupdyr. Hiç açsa da unçukpay kalgan. Emne kılmak. Kançı da kelini da. Üýü oşonuky. Emne kılsa özü bilet. Bu kempir bir mıymanda. Jok, mamazi köýnek salıngan eşik jok. Kayra düştü. Başka üýge barışdy. İzdeşdi. Jok. Kempir korkup kaldı. Öňü kup-kup bolup ketdi. Dağı başka üýge bardy. "Mına," dedi Aybek bir wak. "Taptım." "Kana, kantip tapdyň?" Kempir süýnüp ketdi. "Skameykanın mobul jeri synyk ele. Gola sındırgan." "Çynely oşol jerde eken. Mamazi köýnegini görgende haýyldagy öz üýün görgendey kuangan. Kalada uşunday pyjyldahan köp üýlerden bari bir üýü jakyn bola turbaýby dep kılgan içinden. Towa. Çawalekylerde bir adamga jakındap, oşonu madat kılıp, oşuga ıktap üý salat eken da, oşol jerde bala çıgaryp, anysyna bir kaýrydan huwuk adap kelip jetildip, kanatlaryn göýge geldirip taptap, anam başka bir üýge, başka uýaga bölüp çıgarat turbaýby. Adam göweyip, tam göweygen sayın bular da göweye beret eken. Laýym oşonta bersin. Oşol gelgen çawalekler balkonga uya salıp kirişdi. Aybek gün sayın alardy göröwri menen kuwanyp jetini alбай, ordunan kayra sekirip delbektep kalat. Üýge kirgizeýin diýdi, mamasyndan korkut. Oşol balkonga tim koýgunga da razy. Keyin alar bala çıgarışdy. Çırlı ittap kumuranyň başynday uyasynyň owuzundan çygyp alyp jan dalaşa jem suraşçy. Ene çawalekey menen erkek çawalekey uda kattap toýundurup jürdi. Anan oşonda bir okya ötdi. Koyç, han esteweýçi dedi kempir. Kempir namasyny kayra başyndan başlady. Kançalyk esteweýin dese da, oşul okya ýesinden getpey turup aldy. Gulanyň tuğan gününde boldy bu iş. Kempir menen Aybek balkonda jatkan. Tigiler üýde 15 ayal erkek içip bir neseler bolup atkan. Bir wagtda balkon açılıp biröler çykdy. Kempir korkup ketdi. Çykkandardyň biri çalynyp jygyldy. Kempir Aybekdi özüne bekem kucakta unçukpady.
Tege orusça bir neselerde de çaması sögünduğa kayra turdu. Henin boluş gerek bul jirde. Kozuvaydın doğuşunu tanıdı. Ekinçisi ayal eken biroq gul emes. Turgan tegi gelin Kozuvaydı öpkülep girdi. Kempir uyağı ölüp kaldı. Halardın işi yok. Barbay koydungu, barçı degen gana sözdü aytat. Başka söz yok. Kozuvayda bolsa, henin boluş keregile degenden artık ün yok. Kayra uşul sözdü kaytılaydı. Bir vaqta balkondun eşigi kayta açıldı. Bir çıktı. Munun gula ekenin kempir daröyle bildi. Okşaşkan oynaştar. Dağı tavuştunar mı? Anın kıykırığı barın çoçuttu. Jogal, get, kuttu uyumdu baspa. Bir çıkıp gitkensi de. Messaga. Anam bir nese tars ede düştü. Oşunda kempir başını götürüp, Kozuvaydın başına tarelkanın tiygenin gördü. Tarelkanın sınığı uçup barıp çavlekeydin uyasına tiydi. Çavlekeyler uçup çıkıştı. Uya buzulup düştü. Kızıl et balap bandar. Aybektin jastığına kuladı. Birok bala uygunmadı. Kempir tura kaldı. Bala pantar ölüp kaldıdır. Oşol boldu. Çavlekeyler gelbey koydu. Aybek turuvalı uyladı. Kadim gidey öngüre uyladı. Kempir sorutkun çok. İlavasın. Oşunda jengildeyt dedi. Ananda kempir. Biz jokpay kalganыбыз üçün biz de çanıp ketdi. Baldарын uçurup alıp bir otola alıp ketdi. Hemi kayrılıp gelbeydi. Dep aytdı. Aybek işendi. Kempir açuu menen aytdı. Çövresi işensin dep aytdı. Anan ekö kızıl et balapandarda alыс bir çerke barıp жаңы gana tigilgen örük köçöttün tübüne korumdap gelişti. Kempir dağı namazdan adaştı. Üy içi jarı düştü. Karasa tereziden gün şoğlaları jay namazına düşüp yatıptır. Boldu emi. Gündün murdu göründü. Bağımdat kaza oldu. Gün tekşi götürülgöndü. Aybekti bakçasına alıp barıp gelip жаңырtıp darat alıp okuyun dedi. Anan gündögüdeyle çala toyut boluşup, nevresi Kozuvay menen gelini Gula jumuşlarına geçti. Çuruk avile jürgön. Kızık. Ertemenen jumuş baştalarga çukuluk kalganda duruşup, bir nese şam-şum etmiş bolvanan jünüşöt. Bir ömür uşinti ötüşör beken. İşembe, jekşembe gündür bolsa, uykunun adevin berişet. Жаңылıştan uygunup turup da geçipeydi. Düşkö çeyin uktay verişet. İlgeri kempiri жаңы gelip bolup kelgende kaynanesi aytçı. Saar tur, saar kırısından kalba. Men keteyim be. Ketpeçi çoğunu. Sen ketsen meni mamam menen papam balkonun taştayıp. Anan senim ne olasın? Anam men jerge tiyip kanap ketem de. Haylanayınım. 7-nji kavattan ırgıtı ise kant öyle, kana öyle gidesin. Huday ömrüngdü berseken, bir kempir çoğunen barlede bestep jürör bekensin sen. Jür berekem, bakçana var. Men getpeyin. Senden kayda geteyin. Aybek basar basmaksan bolup taysıldap, aran kadam şiltep bakçanın baldarına koşuldu. Keşinde yerte kele çoğunu, dedi al korodan girip jatıp. Kempir bir top karap turdu. Çövresi, tokumu, göğsünün, kaynatasının, özünün kanın uşul bala ulantıp gidet. Karavaysın be, adam kança köp jaşaydı. Esine girgende bir kempir çürçü. Apası anı taynem deçü. Kiyin apası, atası, özü, çoğun kaynatası, özünün kaynatası, göğsü, oğlu gelini nevresi, nevre gelini mintip, çövresi Aybek. Aybektin balasın görse kıvırası. Koyçu. Ağaçayın kor bolup ketpeybi. Karılık cep bütpeybi. Ali dağı 20 jıl. Al kayda. Kudaydın uşunçalıqına da şükür. Kokusundan ile ölüm jönde suğu koy kele kaldı. Can algıç gelip azır canыңды ber dep surap kalsaçı. Huşundip turu öyle çımın canı kökrekten uçup ketseçi. Hayırga barayın, el jurtga barayın deybi. Nevrem menen kelinimden ıntımağı jakşı olsun deybi. Çövrem es tartsın deybi. Can algıçın ağa könse qına. Kim bilet uşuntip bakçanın kuroğusuna süyenip turganda alıp keter. Handa Aybek çoğun elep çıngırıp gelbeybi. Üyün körsetbeybi. Ölümdün şanesi ıymenen da. Doktorlar kıykırıp jürçü ak maşinasına salıp alıp getişip, soyup, içindeki bedeninin taza jerlerin uğurup atkan bürögü salıp berip, için köngдөй kılıp karmatpaybi.
Ötkönde nevresi erçitip kelgen biri oşentu aytpadyby? İlgeri bolup kaldy emi. Bayağı bir yılı borborda bölgen kızın Şakir ayılga alıp barganda için tigip koyupdur. Juu açkandar için jargan eken dep kalıştı. Kempirdi da oşondoy kılsaçı. Kudayan betin arkısın geter жерine böğüt müçeleri tolgu ele ketkeni makul. Oynan çoçup ketdi. Karasa Aybek oynap kaptır. Akırı jıldı. Balkim Aybek'e de jok jerde köçönün ortasında can berseçi. Hüyüne tepkiçmenen çıgıp baratıp can berseçi. Hüydü içinden javalı üzülüp ketseçi. Ballar gelgiçe ölügü sasıp ketpeybi. Kudaya toğa. Ölüm ele gelip kalganda bugün hesmet edi da al jönünde oylon boşka asteydiler hareket kıldı. Birok oy degen kusa ketpegen irseken kiçinesindegi atasının ölgönü tığ ile yesine tartıla kaldı. Bari çurkura uylayverişti. Atası gözü açılıp jumulup süyley albay tilden kalıp kıynala verdi. Bir vakta bir kempir alıp çıkıp ketdi. Oşol boydan atasını görmedi. Ertesi görüstөнгө alıp ketişti. Jakşı ölüm boldu deşti. Keyin apasıçı kup-kup olup butları tartıla verdi. Kızın karmap durgan kolu düşüp ketdi. Oğuz açılıp baratdı. Egin tanıp butlarını biriktirip жазып жатıştı. Keyin de görüstөнгө alıp ketişti. Eki önde teң bir ayıldın böt erkege toprak saluğa barıştı. Oşondan berili adamlar ölödü. Alardık içineki körüstön tartıp aladı. Hiç kim tüynöge türkük bolmadı. Göğsünün ölgönün görmeye kaldı. Bolgana kara kağız geldi. Kempirdin oyu kokusundan buzulup çoçup ketdi. Karasa köçönün ortasında turat. Bir kişi maşinadan başını çıkarıp bir neselerde uruşup atat. Bir kırgız kız köçödön jetile ötkürüp koydu. Hıymandu nemeken birok kempirge kiyingene jakpadı. Uşu da kiyim be. Köynögünün artık kuddum ele içke beline çeyin dırday jılaŋaç. Kap kara olup eti kuyup türöp bütüptür. Kişinere bir nerse tosulsa giyim deydiken de bular. İlgeri markum kişi avuşkası aytıp kalar ele. Hay bilegindi görsötçü dep. Kempir anda kız keze uyalıp kalar ele. Ay çıkkanda jolgoşup aydın çargında bilegin görsötçü. Oşoğa beti çımırap uyatıp kanga tep kanday kıynalar ele. Uşunca jıl birge jaşap avuşkasına bir da jolu yetim görsötüş böptür. Hazırlıklarçı hay tova. Nevres menen nevrek geline atugül monçuğa da bir düşöt. Betsizdir dese. Nevresi Kozuvay uşul gelinde alıp gelinge çeyin hiç kimge aytkan emes. Okup çokup jürüp tavuşuptır. Ayıldan üylön, ağı üylön, buğa üylön dese unçukpay basıp ketçi. Atası menen apası bolsa unçuquşpaydı. Hazır ağır kim ösü bilip kalgan, bez alıp bergende jakılmak bile deşet. Hağır ayta verip kempirde jadagan. Çövre köreyin dese inanbadın, üylönbösen tağı öt dep tim bolgan. Bir gün ele eşiktin altına maşına gelip toktap, Kozuvay menen 3-4 kız jigit düştü. Gelin geldi, gelin kut bolsun, göründük beriňiz. Kuday çalgasın degen ele sözdörді kempir eşitip kaldı. Hıymanı ısık kızlardın biri, uşul geliniňiz dep görsöte saldı. Hanısı uşu, Gula. Jılmayıp turat. Kempir alardın başına su tegeretdi. Gelininin betinden süyüp joluk saldı. Keyin alardın toyun berişti. 2 günge sozuldu bu toy. Söz aytpagan kişi kalmadı. Çaması düyüm daraktarı jasap kız gelinler yesi oğanca işteşken. Keyin okusun ulantkanı şarıga gelişti. Gelini köpke türöp jirdi. Tuğas katın algan okşoysun dep Kozuvaydy jemelese. Saktanıp jüret. Janagısın jaktasa ilimin жазып ütse anan töreyt dep koygan. Kuda toğa. Kuda berbese kantip tuğuyt. Je uşulda kalığında tuğup kalabasa tuğbay koya turgan nerse be? Hey, uşunun bir baleketi var okşayt. Bolbosa şahardagılardan 8-10 balalı bolguntoru jokka. Je alar jatpayby. Kantip ele bütele 1-2 balalı. Ötkönleri Kozuvay menen Gulanın bir çatağını okup kaldı kempir. Adatınça Aybek'e köpkö süйлöşüp anan uykuga girişken. Kempirde kaydak uyku. Gözü ilinette kayra uyganat. Ötkön ketken diye elestete. Bir vakt ile tigilerden bölmösünden alardın katu süйлöşkönleri uğulup Gula ыйлап жаткансыда. Kempir tыңşa bir top turdu. Toktop kalar beken dep attı. Boluşpadı. Jakın bardı. Eşigin akırın açıp koydu. Sözleri kadimkidey uğuldu. Töröbeyim, özüň törö, dedi kelini tыңşap tursa ıyaralaş. Töreysin,
Törebeyim. Anda töregen bilen alam. Sen çıkıp ket. Sen özüň çıkıp ket. Maga aýbek bolsa boldy. Seni eldim bary tanyýdy. Sotsun, ajryşgany kelgen kelin tertin birini alyp al. Alsam alyp alam. Emnesi bar eken? Sağışap baladan ilimde artık görgünдөр menen jaşagym gelbeydi. Jaşabasaň joluň açyk. Gete ber. Menin ilimime asylba. İlimde öyle, ilimden endeni kıyrattın. Жазганыңды kim okudu? Kimge paydaň tiydi? Kandidat boldun. Ölüp keteyin, emi doktor bola albaysın. İşin bolbasın. Sağa okşap aramak çalıp abiyerimde satpayım. Günöylüğünü günöysüz dep, ayıpsızdı günöge çıkpayım. Uşintip süйлöşe berişti, uruşa berişti. Gulyada Cemin Cedirbey, ıy aralaş erkekti demiti baratdı. Bir vakt tars dey düştü. Bir bir nesiller menen ura baştaştı. Çıday alpay kempir kirip bardı. Tigiler toktop kalıştı. Kempiri eş nerse degen jok. Don koyup tigile köy kızarıp tatarıp birin biri kıraşpaydı. Her nersege alaksımış bolup kempir bir topka jürdi. Tigiler unçuquşpaydı. İşlerinden söz tanıp atkanın bildi. Bari bir kempir ketpey koydu. Bir burçka kaydı. Tangama tursa gelini dırday jalaňaç üstün jappay kerebette bışıldaydı. Nevresi kiyimin çeçpey divanga kulağan eken o şol boydan getipdir. Bular emi jaman bolatqa. Ajraşat beken dep jürdi kempir. Hey kaydan, ertesile kozvay çoğun götörünüp oğuzun sasıtıp kirip geldi. Akça aldım, dedi alıp gelgenlerin ayalına karmatıp. Munasa Gaybek, saat. Oğluna kutudağı bir nese sundu. Saat ba, elektronluy ba. Gule tan kaldı. Kayra aljak buljağına tegeretip odarıp jürdi. Adegende özünün anan oğlunun koluna taktı. Çinire saat eken, жазуулары көрсөtüp turat. Muna sağa Gula. Al ayalına çoğun tüyündögü bir neseni uzatdı. Bazardağı dostordun canım koyboy, özü 650 eken 700 aldım. Anan az-mazga maylap idik. Gula kuvangandan emne kıların bilbey enesinin közünçilik küyösün öp attı. Meyli dedi kempir. Ha mınday kılışa versin. Uruşpasa oldu. Gula tonun giyip güzgünün artına vardı. Çimadandan 4 türdüğü ötügün, 4 türdüğü jempirin, erkek tumağın, kunduz tebeteyin alıp çıgıp har birbirine giyip gördü. Tüyün boşadı. Mağaçı, mağa emni alıp geldin, diye albadı kempir. On çıkmadı. Aybek menen Gula'nın kuvanganına, oşol ekönün köngülü açılğandile razı oldu. Daimile uşintip duruşsa eken dep diledi. Anan tigilerden paltosu menen saatın görüp köngülü kayıt boldu. Gözün burup gitti. Kant öyle uşunun bari bir aylıkka gelsin. Bunun bari bir önün akısı da, aram da, dep koydu. Özüne eşne salıp gelpegenine şükür kıldı. Aybek gündü su alıp berçü jerge geldi. Bugünkü saparına kızuu girişip, gün kıyla götürülüp kalıptır. Namaz okuy albay kalgan nestedi. Daratı sındı eken. Nege bugün oy bası öyle kılgan? Alınan tez jetüge üyge aşıgıp jünödü. Şaş baratıp, unutup kala jazdaptır. Akır çikirler tögülgön yaşıkta akmalap karadı. Gün sayın 2-3 jolu karaydı. Bol jerdegiler kempirde uşul jerden köp görüşedi. Nan terip jürgönün göröt. Birinci jolu kempir jugundu tögöýünde barıp, çakasyň götüre bergende karasa, nan jatat. Bütün nan jatat. Hasa boyu türkülöp ketdi. Ey jarykdyk nan, uwalyň kimge eken dep koluna aldı. Katıp kalıptır. Hayli kalıp kedem, uyuma alıp barp berem dedi güýrenip. Hata, uwaldy bilbegen kişiler, ay Kuday, bendelerinde özün geçer dep koydu. Keyin dağı bir jolu kesim su bolgon nandardy terip atsa, ötüp baratkan kozubay görüp kalgan. Emne kılıp atasyň ne? Al jakyn gelip akır çikir arasынан nan izdep, alardy beymaral kolu menen ilep alıp, tüýüňge salyp atkan enesine karady. Nan terip atam. Oy jarykdyk kempir, nan demne kılasız? Uyuma alıp ketem, nandy korkulu vırgıdy taştaşıptır. Oy koyun ene, uyat, el başkaça oylaboybu. Beytanış adamday kozubay çıgıp ketdi. Kempir göngön jok. Oşente berdi. Aha koşulup dağı bir kempir kelet. Çaştary apsaygan indi kara kempir. Al nan albayt, şişe çoğultat. Gede ekö jarışıp gelip kaladı. Bugün kempir bir tolo nan karay geteyin dep akır çikilerin arasına göz saldı. Görünbeydi. Kudaya şükür. Bu kempirdi görgönü köpçülük düşüne başladı.
Nanırgıtçı bolboy kaldı. Boşoğun bötölkö jatat, berki kempir görünbeydi. 4-5 günden beri görünbey kaldı. Murdağı günü koşuna üydün kireberişinde bir kempir ölüp, kemekenen hiç kim tanıvay ölükkına kalıp ketişti dep guyla söz kıldı. Balkim oşal kempir okşaydı. Kuday oşonday ölüm berbesin. Kempir görgün gözüne işenbey ketdi. Asmanga jetken kükürttöy üylördün arasında bir uy baratıptır. Hartынан 7-8 yaşar baldары yerçep, ulam jakın barışıp, uydun kuyruğun tartıp koyuşat. Jarıqtık maltınalar men işi jok. Qozgoluşu jay. Çıng toyğunga nıqsırap, jalquu qimıldaydı. Baldar menen da işi jok. Jelinderi tolup kaptır. Çamасы tünde gelvey talada tünep kalgan goda oyladı kempir. Anan özünün uyun istedi. Kantıp kaldı eken, esin sağındı mı? Gelini kantıp sağıp jatat buldu eken, hemçekini ortup koydu eken, jelinin juup jatav eken, idirip sahibıca haqa karavayla emçeklerini ortup tarta berebe. Hay muzosu kantıp attı eken. Dahili geçinde özü kөнгön jerge kempirden jama tamına barıp alıp jattı eken. Baldar dale uydu yerçip tuş keldi aydap tamaşa kılıp жүрüştü. Oşul uyga katkanın andan alıp çıkıp bereyinde boyladı da, kempir üyüne dağı şaşılıp jönödü. Kapısından ile uydun ayanıştığı katı bökürgönü kulağına şak deyişti. Çoçup ketip karay salsa, gözün çamanıqtı görbesin, jol boyundağı uydu bir çoğun maşine koydurup ketiptir. Baldar tuş kaçırkap kaçıp bıratat, şopur maşinasından çıkıp baldarı sögüp kirdi, zamatta el toptola kaldı. Jer jaynagan kan urundu kempirdin gözüne. Kempir targıl uydan gözünü alvay bir tapka karap turdu. Çatırakan jelinden süt ağıp, kan menen birigip kara joldu başka tüskö boyabıydı. Kurgan oy, seni ajal aydap kelgen eken damında. Adaşıp şahırga nege geldin eken dep koydu. Koyçem, uyga dile geybey, ajal jetse adam dile, ölet turbay dep, özün kayra juvantta. Bari bir oşol oy gözünden getpey turup aldı. Kempir üydü köngülsüz açıp kirdi. Hiç kim jok. Hiç kim menen süleş albaydı. Kayra esine düştü. Jakında rapa boluş kerek. Qoqus bugün bolup kalsaçı. Musulman tartım meçiti bar dedile go. Birölerden surap oşonu tapsa eken. Anan qoqusundan dağı bir oy geldi. Ketse eken. Kantip. Pasportunu izlep kirdi. Çıltırak, kelini estegen sayın sürte berçi. Biroq bir jolu da urunup görüşpegen hor ayna gidişleri tol şkafın içinden tap aldı. Tanıdı. Jap жаңы da. Gelinnikin da, nevresinikin da bilet. Ekönükü teң eski. Oruna ver oşunday kılıp alışkan. Ha özü uşul jakka kelerdi gana albadı. O bayağı жылы poştoçu bala pasport albasaňar pensiyaňardy berbeyim dep süretke düşösüňer, dokument alıp bizdin kişi bolasıňar dep akşasından karmap kalganda süretke düşkön. Süreççi bola, oramoluňuzdy alıp jaňyl baş düşüňiz degende nabay ömründe erkeklerden gözünçe jylan baş turbagan ayal bolboy atıp oramoljan düşkön. Keyin süretini algany barsa, "Oy ene, siziň süretiňizdi tanybay bir kempir alıp ketip kapdyr" dep koygan. "Hay, sen de bir kempirdikin maga bereber. Men pasportuma çaptap alayın" dese, "Onda men kamalıp ketem" dep bolboy koygan. Oşol bolup pasport alınbay kalgan. Keyin samoletko zarıl bolup kalganda, onda bütken kişinin nevresi bir gündele bütürüp salıp, "Muna ene pasportuňyz, sizde mınça som" dep pulunu algan. Oşol pasportun tanıdı. Nuru ketken közü menen kempir özüne okşaş bir önü gördü. O raynekke bastırıp taştaşıptır uçup kete turgansıp. Hemi pulçu, puldu kandet. Kanca som ele? Joldan bazarlıkta alat. Janağı nevre kelini esepke bışık, tıyının sanap durat. Munday boluşun bilgende oşa hariveri jumşagandan mayda çakı arttırıp kalbayt bile, qoqusынан kolundağı uğur edişi düşüp kete jazdadı. Sınıp kalsa gelini emne olur ile. Hay, enesini savassa gerek. Kızık, uşul kança son buldu ken? Saçı biröw alağı, jol kirege jarayıp ken? Bilet berip atkan kızdarga bersebe? Gelini gula uşundaylarda top-toş dile jakşı göröt. Pulundan bir tıyın görsetpeyt. Çoğulta berebe je karızına berip koyabu. Bir kündele ak maşinada bir jigit kilem alıp gelse, bir de uşunday dişlerdi alıp kiret. Toğa, asmanga asılgan janağı çıraq ile jaňy pulga 2000 eken, ha bu kilemderçi.
10 kilemi kança boldu eken? Jıgaç taşı kançaga turat eken? Kuday atsın, onu kaydan tabat. Bir jolu ayılda kep kılışkan, darını darıga koyuşturup, kımıya deybe, bir nersi de işteydi eken, oşondan жаңылык taap atıptır. Oşol darıların satat eken, bir jolu jetpey kalıp, kamala turgan bolgonda çoğun kızmatta iştegen taykileri ortaga düşüp alıp kaptır. Anan kempir özü de görüp jürbeybi. 4 bala, 2 kız bulardıkına almak salmak gelet. Alarda tünü birden erçitip ketet. Mugalimlerine görsötüp dayındap gileyin dep kalat. 2 jolu oşol erçitip ketken boydan ertesi gelgen. Handa Kozubay 10 günge skölge ketken ele. Ertesi gelip, tündö avtobus jok gele albay kaldı mene, dep koygun. Ha Kozubay barda bolsa, avtobus jok bolup kalbayt. Tön jarımında bolsa da jetip gelet. Hanan ekö bir topqa uruşat. Oşol 6 balany okuga ötkörüp jiret çaması. 4 ötse de çoğun iş, bular sağın uyda, degen ötkönde Kozubay. Okuga ötken balдар köp beretmişqa. Kozubay da oşentken. 2 jıl öz güçü menen tapşırıp ötpöy askerge barıp gelgen. Sotqa katçı olup, повестка taratıp жүрüp, o şehirden tanış taap atasın kıyna vakçasını alıp, keyin sot bulgunda 10 gelse bir aydele taap beremdep жүрüp ötüp ketdi. Atasının oşol akçasını dile kaytararak, atası geçivigen haram akçasını albayım dep bütüm çağırgan. Kempirdi bolsa jaş kezinde oku dese okubay koygan, auşkası da oşentken. Mugalimnin közüne körünböy kaçıp turup alışkan. Oşunda okubay koyup rasile kılganbı, je jaman kılıştı ve anasır oylaşpaydı. Yemki baldar pul beri okup, nevrekelini bul uydu oşolardan düşkön daramat menen de tolturat okşayt. Deki bulardı kim bilsin. Anan geçindegi okuya taza jaman boldu. Uşunu körpöy bayra verse bola tele karaganda. Görüp kaldı, öz kulak menen eşitti, öz közü menen gördü. Bagıldap süylegen semez keşi, Kozubay, Gula, 3 çay içip oturgan. Bir vaqta büjürüp, hazırak bolup kaldı, ayıp etpeň dedi da, kagazga oralgan bir nese sundu. Kempir ötüp baratkan jerinden tık toktadı. Bildi, akça ekenin düşündü. Kozubay hazır akçası menen baş kurup aydap çıgat dedi. Hant bedi, hanın evresi oylap da koygan jok. Oralı o kagazdı Gulaga uzattı. Eseptep gel dedi. Hanısı başka bölmege girip ketdi. Kempirden darba bolup kaldı. Butu şiltenpey koydu. Bolup turanda, dedi nevresi tiki kişige. Bara beriňiz. Sottu kayra buzabızda tergöwçü menen süýleşip, ayıptı kayra berkige odarabız. Uşintip aýtdy. Etke elgişi Kozubaydyň kol betinden öp uzap ketdi. Mına uşul okuya kempirdin tınçyn aldı. Türelgönde süýünüp karnındaky mayın buzup osandırgan, adraşman terip gelip aka kirintken, elep-çelep bolup dosun çakırıp kindigin kestirgen, erkeletip Kozubay da vat koydurgan nevresi, haytkanını kılışıp, okutup çok tuşkan Kozubay uşintip sot bolupdur. Adamtardın takdırı uşuğa kalıptır. Uşu bala kişilerinin kılmışlarını terip teskep jadat eken. Bundan göre ölgen artık emespi. Ay koyç getü gerek. Aram tamak jegisi gelbeyt. Ölürge jakyn künögü batkısı gelbeyt. Kempir ayna gidişlerde birden karmap gördü. Çinele bilet berip atkan kızga berse eken. Uşunu halda pasportumdu görüp bir bilet jasıp ber desebe. Al balkonga çıkıp Aybege köye jatkan jerde çoğultkan nandardı karap turat. Munu alıp alayın, de oylady. Çabala gelerdele görünbeyt, gelbey koyuştu. Kempirdin bir nersesini koşu alıp geçkensişti. Hem gelbeyt çaması. Ketip kalıştı. Bir atola ketişti. Oşentişti. Kayda ketdi oldu eken. Barıp alıp gelsebe, geçirim surasa eken. Oşonu bilişevi çabala keler. Biler ha? Andan göre geçirim suravanan alıp gelse, bular kayra tarnıştbayt beken. Ay kim bilet. Alısты karada. Kıvır etken kınatты ukuş görünbeydi. Semiz truba çuvalcıtıp, kara tütünün asmanga öylep, appak bolup köp kabat öylörü ganazan kıyat. Arasında tiş çukur jıgaş jok, kakırakın say bir vakta çaması su jürgen eken, hasır çok. Alısta ak kar baskan çoklar görünöt. Alardın başında appak bulutlar ar jerde özüm bolup durat. Bezdin hayıl kay tarapda oldu eken dedi kempir içinen. Mürakal surosuna özü de bol gılıp çoğup tavalbada.
Тем гана бир жагына кетермин эми, деп койду. Кошуна үйдүн балконунан ит үрдү. Шаардагы жалгыз тааныш аял ошол иттин ээси. Акчаны ошондон сураса экен. Бербейт го. Бираз итин ээрчитип булардыкына келип калат. Иттен башка эри да, баласы да жок. Ошону ойнотуп, киринтип, тарап, тамак берип, уктатып, алдын алып эркелетип, өөп жыттап, кечке эрмеге алеги ошол. Узун кезекке туруп, эт сатып берет, үстөлгө өзү менен отургузуп, түнү өзү менен алып жатат. Кемпир, «Этти коюп берге тийбейсиңби?» десе, «Адамды жек көрөм, эр иттей болмок беле?» деп койгон. Гуля болсо ал кеткенден кийин «Ишиңиз эмне экен?» деп урушкан. Анан да бир жолу ошол аял «Уулуң менен келиниң кыйынсынбай мага салам берип жакшылап жүрүшсүн. Болбосо мен алардын ким экенин билем. Кестирип ийүү колуман келет» деп коркуткан. «Сотта кесилмек беле?» деп маани бербей койгон кемпир. Ошол аял азырда адатынча итин кучактап балкондо отурат. Ушуга жок дегенде кеткенин айтып койсо экен. Койчу, балдардын шылдың кылат да. Анан көрө тим эле кете бергени жакшы. Кемпир кайра үйгө кирди. Чын эле ушул жылтырак сервант толо идиштерди алмаштырып ийсеп экен, жол киреге жаратсабы. Кемпир ошондой кылды. Ошол идиштерден үчөөнү алды. Араң көтөрдү, эски жолугуна түйүп алды. Көчөгө чыгып таксилердин кезегине барды. Көп такси турат, адам жок. Бир кыргыз жигит менен сүйлөштү. Колундагы сабы алтындалган хрусталь салат салгычтардын бирин узатып, «Айланайын, уулум, ушуну ал да самолет учкан жерге жеткирип кой», деди. Анын машинасы арт жакта экен, таксилер бирден кетип, аныкы келгиче кемпир шопур жигит көрсөткөн жерге барып жашырынып отуруп турду. Аны тиги таксист өзү чакырып алды. Билет саткан кызга да ошентти. Дароо эле азыр уча турган самолетко билет жазып берди. Жазып берди да өзү чыгарып келди. «Жакшы кыз экенсиң. Атың ким, Айланайын?» десе, кассир кыз «Анын сизге эмне кереги бар?» деп койду. Экөөнүн ортосунда башка сөз болбоду. Самолетко отурганда кемпир бул чечиминен коркуп кетти. Айылга барганда эмне деп барат? Качып келдим дейби? Айбек кантет? Кайра түшүп калса экен? Айнеги диштен бирөө калды. Аны менен кайра артка жетет. Күндөгүдөй эле Айбекти бакчадан алып келет, тамак жасайт, небереси, келини келет. Онун эмнеси жаман? Кааласаң ысык суу, муздак суу, газ, кирине турган жери бар. Анан келини сервантты карайт да, айнеги диштерин таппай калат. Кой, кетүү керек. Эмне болсо ошо болсун. Пенсиясы чогулуп калгандыр. Баарын салып ийет. Өзү эптеп жашай берет. Айыл эмеспи, күн өтө берет да. Буларга кыйын, баарын сатып алышат. Акчасын коротпой сатып ийет да, кат жазыртат. Мен аман эсен келип алдым. Өмүр жашым акырындап баратат. Кыштак деле турганым оң экен. Силер эптеп жашай бергидейсиңер. Айнеги дишиңерди издебегиле. Мен аны жол кире кылып алдым. Карыган киши туура эмес кылса айып көрбөгүлө. Ушул акчага ошондой айнеги диштерден сатып алып койгула. Буюмубузду уурдап кетиптир деп ырымы кылбагыла. Айбекти жакшы жоңойткула, кошкула, тынч болгула, деп неберелеринин бири жазып берет. Самолет ордунан козголуп учуп жөнөдү. Кемпир коркуп баратты. Жанындагылар менен сүйлөшөйүн десе тил келбейт. Келатканда келине курут салып берип ырас кылган экен, ыраптайын ачып келген. Азыр оозуна салар эч нерсе жок. Болгону оор айнеги диш. Ал же көңүл ачар, же жей турган бир нерсе болсо экен. Самолет өзүн таштап ийди. Кемпир коркуп отургучту бекем кармап алды. Көзүн жумду, жүрөгү алкымына келип тыгылып калгансыды. Бир жолу уулу айткан эле. Жарым жолго жеткенде суу берет деп, чамасы жарым жолго келип калышкан го. Бир кыз суу таратып келатат. Бирди ичип кичине жаны ордуна келе түштү. Терезеден карады. Кызык. Булуттардын үстүндө баратышат. Ар жерден ак кар, тоо башында топтолуп калган көлмөктөр көрүнө калат. Жерден карасаң булут кандай бийиктей сезилет. Көрсө, алар тоонун эле башында айланчыктап жүрө беришет турбайбы? Асман алардан нарыда созулуп кете берет окшойт. Анан кайра шаарды таштап баса бергени эсине келе түштү. Мына эме, жер төмөндө калды.
Alar jerden üzülüştü. Başka jakta olup kalıştı. Nevresi Kozbay menen Gulan'ın üyün estegisi gelmedi. Oşol uydan uşul samolyotun içi jakın göründü. Artıqıрақ sesildi. Korkup baratsa da oşunday oyladı. Bir otola uşul samolyot menen uçup jüre berse bolar ele, biroq jer teken jer eken. Özün sagında turbayby. Özünde yaşagan adamın özüne tartat eken. Kempir ayıl apany üyün tez ile görgüs geldi. Kantıp kaldı eken de oyladı. Samolyot kayra silkindi. Al çoçup ketdi. Düşüp baratkansıdı. Gözün bekem çumdu. Kolunu şağır karmadı. Canındağı dardaygan kişi uqtab atat. Samolyotun düşüp keteriminin de işi yok. Qoqus bolsa Kudaya tuğa. Uqtagan boydan ketebere turgan. Kempir jüregin karamap kaldı. Alar bari tömön düşüp baratkansıdı. Bir vaqta al özünü toktatıp kayra tereziden üngüldü. Öýler, jaşıl tala, joldor, gibregen jandar göründü. Qoqsile güngö gözü çagılışa düşüp uyalıp ketdi. Tüşkürgüsü kыстap, hanam gözün tartıp olayın dese, gön menen samolyotun illuminatorunun ortasında çavalekeyler oykup kayıqı uçup yürüşüptür. Çavalekeyler, buljaklarda bileger. Uşunçalık biyikке çıkıp kettiňerbi. Sizler hemi kaytıp baratasıňarby. Sizlerdi görkönüme şükür, dedi. Muna aytarın aytdı. Kanatların güngö qaktap, gündün tawunan ısık siňirip atışkan çabalekeyler samolyot menen jarışı bary berip ötüp atışdy. Göz altında bul eles tartıldı. Qaytqılaçı, qaytıp barıp Aybekimdin balkonuna üňörtü salqılaçı. Qaytıp barqılaçı, deyin dedi. Bu sözde aytalbay kaldıbı, özü de bilmedi. Jürek tuşun karmadı. Muzdaq ter böt denesin basıp, butundan çımıragan bir nerse denesin kuruluşturup memrep baratdı. Gündögi tergilik öz nuğumene ötöverdi. Bolgonu Kempirdin evre geline, saptары altında algan hrustal vazaların çoğutup, uğrunu tavu üçün militsa qarış yazdı. Bolgonu kiçinekey Aybek çoğun esin kütüp zarığı banan erkekten alıqqa vardı. Ilevin bek tiştenip, eç kimden korkus gelfey gündögü enesekö gelçi jol menen keleberdi. Bir gana gündö enesekö su işçü avtomatka gelgende biraz turdu. Meylemi, erten enem menen gelgende ekin içem, de oyladı da çurqap danış jeller menen ketip baratdı. Gündögü tirilik öz nuhu menen ötöberdi. Bolgonu samolyot aeroportqa gelip qongonda bir jürgünçü kempir düşpey kalıptır. Kolundağından jana hrustal idiş salıngan eki tüýünün quçaqtap, illuminatordan sırtı tiktegen boytan jürek toktogan eken. Anın karakteri algan jakta kempirden ayılının üstündegi ak karlığı çokular turuptur. Bolgonu uşunday özgörler boldu. Atiriçilik öz akımı menen keteverdi.